Siyabingelela amagumbini nomhlaba sitha abantu mabaphile. NguDlozikhulu lo okhulumayo. Umelaphi wendabuko, indoda engathathi hlangothi, indoda ethanda ukuhamba ngeqiniso ngaso sonke isikhathi. Silungise lapho kungalungiseki khona. Mina ngiyindoda engazibekiyo uma ihamba, noma isiyadinga izinto zokwelapha abantu ukubana bathole ukuphila. Ngiyahamba lapho idlozi lami elingiyaleza khona ukubana ngiyodinga umuthi nezinye izinto okumele ngizidinge engakwazi ukubana ngizigubhe futhi angizibiki ukubana ngikuphi. Kodwa nakho sengihambe ngabuya bantu bakithi. Ngokunithanda nonke nangokunihlonipha njalo ngiyindoda ehlala izehlisa, komncane nomdala, ngingakhethi bala lamuntu, ngingakhethi ukuthi umuntu uphuma kuphi, ngingakhethi ukuthi noma umuntu ulala esitradeni. Umuntu olala esitradeni mina ngiyamhlonipha. Ingane encane ezelwe izolo ngiyayihlonipha. Noma lolu hlanya luhamba lukhuluma lodwa ngiyaluhlonipha, ngoba usuke engumuntu naye. Nengane izelwe izolo naye isuke engumuntu. Ngokunjalo-ke nami ngizihlonipha. Ngithanda nje ukwethula udaba oluncane ngemva kokubana sengingena ezindabeni zemisebenzi. Engikucelayo ikubana sihloniphane noma ngabe ngingumuntu onomoya ophansi, ngokubana ngafundiswa ukuba nomoya ophansi komunye nomunye umuntu. Nakho bese ngicela ukubana abantu sibe nokuhloniphana nokwazana ukubana singakubani, sibe nokubekezelelana njalo. Ngisiza izinhlobo eziningi, ngisiza abantu emazweni ehlukeneyo. Yingakho-ke abantu ngiye ngithande ukubana sibekezelelana ukubana mina elami idlozi aliqhashi ngisebenza ngingedwa. Inhlanya bantu bakithi lapha ekhaya siyazelapha. Mawolo hlanya lwakini onesifiso sokubona uhambe ulilanda esitradini noma ungabe uhleli nalo ngasekhaya, ubone kwena kudinga ukwelashwa, khuluma nami ngizolusiza uhlanya lwangakini, silelaphe luphile, lube ngumuntu nalo ngokubana usengumuntu loyo muntu. Kodwa-ke kusuka phela kunezimpambeko ezisuka zenzekile. Kanti-ke ngifuna ukubeka lana izinhlanya akusiko ukuthi mhlawumbe ngabantu bonke abamoshela abantu. Abanye abantu bahlanyiswa ngamadlozi. Yebo, uyalungiswa umuntu ngokwedlozi lelo esuke limhlanyisile, ngokubana omunye umuntu usuke elibalekela idlozi angalivumi. Omunye umuntu basuka bemenzele umona, bebona ukubana ukhaliphile, bese beyamsebenza bemphazamisa umqondo. Kube yebo nohlanya oluzenzisayo olwathi ngoba lufuna ukuthengelwa i-Nike ka-6,000, abazali bayala, bathi cha, angeke thina ngoba le mali masingakwenzi singayiseva siyifake ku-savings account yakho, izokwenzela okuhle kusasa. Lwathi cha, sengifuna ukujezisa abazali bami luhambe luyobhema ama-drugs. Umuntu uyakhishwa ama-drugs bantu bakithi, abuyele abe ngumuntu. Simnikeze imithi ayidle, simnikeze imithi yokuchatha, yonke lento iphume abe ngumuntu naye. Ngikhuluma ngendoda enguDlozikhulu. Indoda enguDlozikhulu, indoda engalisho ukuthi ayisiyo ndoda ebhukhelwa ihhotela uma ifike kuwena. Asondoda ozihlukumezayo ukuthi kumele uyithengele inyama. Mina uma ngikuthola ulala phansi ngasho ngathi uyangendlalela espontshini ngiyalala.
Okubalulekileyo ukubana ngizokwenza umsebenzi wakho usale ujabulile. Ngiyanithanda bonke bantu bakithi konke amagumbi amane omhlaba. Bese ngibeka futhi lokhu, kunendaba lana esifuna kuyiqondisa ngokubana vele ngiyindoda yeziqondisi, ikhehla leziqondisi, ikhehla leyaziyo ngesintu, kodwa ngingenakho ukuziphakamisa ukubona isintu ngiyasazi. Omunye umuntu sengakhuluma noma yini ngoba engangazi imvelaphi yami. Qale ukusiza abantu ngo-2002 engakabi khona u-YouTube, bantu bakithi. Namanje ngisaqhubeka lokhu angisiza abantu ngalokho engakubizelwayo. Engingakwaziyo angikwenzi, ngenza engikwaziyo engikubizelwe. Ngenza lokhu engikunikeziwe ngokwesintu sami, nginikezwa lokho okungokwesikhwama engisiphetheyo. Mina abantu ngiyabakhathalela, ngiyakwazi ukungena esikhwameni sami, ngidonse umango ngihambe ngiyodinga izinto zabantu ngibuye nazo. Ngokubana ngisuka sengihlaziyile ukuba lo muntu kumele asizwe ngento ethile, omunye umuntu kumele asizwe ngento ethile, ngokubana amadlozi wabantu awafani. Omunye umuntu usungamsiza ngempande eyodwa aphile ngesikhathi sona leso umsizile. Omunye umuntu udinga impande eziyisikhombisa ukubana zihlanganise ezingu-7 ukuze akwazi ukubona aphile, ukuze akwazi ukubona umsamo wakhe uhlambuluke, ukuze akwazi ukubona izinto zakhe ziqhaqheke. Lokhu ngiyakwenza mina. Angiyona leya ndoda futhi engithi uma ngihambile bese ngisithi mina ngizofuna ukuthi ngiyolala endaweni eziphezulu, lowo muntu engimsizayo ekhiphe inkanyiso yakhe kumele akhiphe imali engaka ukuze ngikwazi ukubana ngiyomdingela izinto zakhe. Ngenza lezo zinto ngingene kwesami isikhwama ngizithintithe mina, ngisale ngingenalutho kodwa ngikwazi ukuthi esiqiniseke ukuthi umuntu uphilile. Lokho into engayifundiswayo abantu bakithi. Bese ngisitsho ukuthi noma ngabe usidla ikhabishi, mina ngiyadla nawe isitsheni sidle ikhabishi silale, kodwa into engiyifunayo ukuthi bana usizo lwakho uluthole, ukwazi nako ukuphumelela njengabanye abantu. Ingakho abantu bakithi sengibuyile futhi izinto zabantu bese ngiyozihlanganisa, ngihambile ngadinga izimpande, ngadinga lokho okufunekayo ezintweni zabantu. Angisoze ngisho igama lomuntu ukuthi okabani nokabani ngize nakho, ngokubana kulezi nkundla zokuxhumana kunezitha zakho ezikulandelayo ezifuna ukubona ukubana lo uyenzani, uhamba kuphi njengoba ephumelela kanje. Njengoba simbophile impilo yakho kodwa iqhaqekile manje siyambona ukubana impilo yakhe kuyakhanya. Kodwa bayazazi abantu abasuka bengasizakele, ngibatshele ukubana into zabo ngizohamba ngiyozihlanganisa ngibuye nazo. Ngibuyile nazo izinto zabantu, yingakho-ke nesikhathi ukubona ngisiza lo manje, nesikhathi esilandelayo ngisiza lona. Makube njalo bantu bakithi, sizwisisane ukubana izinto zethu zihambe zilunge, singafakani kwi-pressure futhi. Bese ngibeka futhi lapha kubelaphi, umuntu nomuntu umelaphi unesikhwama sakhe abizelwe kuso ukubana asize abantu ngaso. Omunye umuntu unesikhwama sakhe sokukhanda imikhovu. Lokho mina ngakunikezwa, ngiyawukhanda umkhovu uvuke. Anginakho ukukufihla lokho futhi angikabazi ngakho. Ngiyakhanda umkhovu uvuke, umuntu ahambe ayosebenza athole ukuphila. Sivumelana ngale nkanyiso ayikhiphayo, ahambe ayothola ukuphila, aphile umuntu abe ezokhipha okuseleyo. Angenamelaphi o-charge-a umuntu imali engango-40,000 uma ngabe ngimsiza. Uzoyithathaphi umuntu i-40,000 yena edinga usizo? Thina ngakwesintu sakithi siyazi nasemandulo umuntu wayethi uma ebedinga isilwane noma udinga ukuphumelela ekhipha inkanyiso. Yikho lokho esihloko sikulandela namanje, esihloko sikusebenzisa thina esintwini sethu. Akuhambe umuntu ayosebenza into yakhe imnikeze imali abese sizobhadala inkomo yethu ephelele. Lokho angisoze ngikushintshe futhi ngizolokhu ngiqhubeka ngakho ngaso sonke isikhathi.
Bese ngibuya futhi kulento, kunabantu abashiyelwa izimfihlakalo kodwa sebefuna ukubona bazishiye lezo zimfihlakalo abazishiyelwa ngogogo babo nomkhulu babo, ngokubana kunalento abantu abafanele bayizwisise kodwa yintsha ayisayizwisisi yona leyo nto. Umkhulu noma ugogo noma ubaba wakho uthi uma ethi siyalala abize omunye amtshele ukuthi mntanami ngikushiyela imfihlakalo, imfihlakalo le uyiphathe kahle. Kodwa ngokunjalo phela umuntu omdala akakwazi ukukhuluma konke, kodwa sikhona thina esingabahlaziyi. Uyakwazi ukusibuza ukubana lo muntu wayesuka esishone ma wayengimbiza ethi ungishiyela imfihlo, nansi imfihlo le ngiyiphathe kahle. Sizokuqondisa futhi siyakwazi ukuzihlaziya lezo zinto lisuka lizishiyelwe ngomkhulu benu nobaba benu nogogo benu nomama benu, siyazikhuphula. So ungathi uma ushiyelwe imfihlo ngubabamkhulu wakho noma ugogo wakho noma nguyihlo noma uma wakho, ubusufuna ukweqa lena imfihlakalo, ubusuhamba usiyadinga enye imfihlakalo. Sokuphazamisa izimpilo zenu, uthole ukuthi usuncindezeleka kodwa ngokuya kwesikhathi bekuhamba kahle. Yingoba azange ulandele iy'mfihlakalo zina ozishiyelweyo ungumuntu. Yingakho sikhona abantu bakithi ukubana siliqondise, sililungisele, silihlaziyele isigubhu zenu ezisuka lizishiyelwe ngomkhulu benu nogogo benu nomama benu nobaba benu, nempondo elisuka lizishiyelwe ngobaba benu nomama benu nogogo benu nomkhulu benu. Siyazihlaziya, siziqondishe zikwazi ukunikeza impumelelo. Ngikhona bantu bakithi, inhlanga ze-gambling zikhona zingu-1500, bese sibuya kwi-money casting. Inkanyiso isikhona futhi, sesihambile sahlanganisa imithi sabuya nayo ngoba imithi iyaphela bantu bakithi. Into siyenza ngomuthi, i-money casting ikhona esingu-2.5 njalo inkanyiso yayo. Uyakhanyisa sikwenzele i-money casting, after 6 hours into zakho zizoba sezilungile. Money casting bantu bakithi ikunikeza imali engango-375,000. Bese sithi ikhona-ke manje i-overnight futhi i-casting ekunikeza imali engango-700,000. Angikwazi ukuyenza imiliyoni bantu bakithi, anginikezwanga leyo nto, angikabi nayo njalo. Kuzothi mhlawumbe ngokuya kwesikhathi, mhlawumbe masilokhu sikhuphula, silokhu nathi sikhutshulwa ngoba nathi siyakhutshulwa, siyahamba siyekhutshulwa siyobangula lapho esibangula khona. Ingu-4,500 ekunike le eyinkanyiso ka-4,500. Siyahlola bantu bakithi, mangabe ufuna ukuhlola online uyaxhumana nathi. Ukuhlola online kungu-400 rand, ukuhlola esikolweni kungu-200 rand. Likhona-ke futhi ibaso lebhizinisi. Ibaso lebhizinisi bantu bakithi, ma usenza ibhizinisi lakho, hamba nomuthi wokuchela, chela izinto zakho ozithengisayo, uzichisele, uzikhulumele. Lelo lingu-700 bantu bakithi, ngoba bakhona phela abantu abanganikezwanga ukubana sibaxoxise izinto ezithile eziba mhlawumbe seziphazamisa idlozi labo. Njalo mina uma ngisenza into bantu bakithi, kufanele ngizwisise kahle. Into engiyenzayo, ngiya-align-a into yomuntu nedlozi lakhe, ngiyilalele bese ngiyenza ngaleyo ndlela enginikezwe ngayo. Angimnikezi umuntu into efana nemunye umuntu ngoba ngiyalalela idlozi lomuntu. Nalapho laba bafuna izigubhu zokuthwala, mina angiyenzi. Uthole isigubhu sesikhona, ngiyayihlaziya umuntu yomuntu, ngiyenze ngokulalela idlozi lakhe. Yikho uma ngabe ngikwenzela into, ngithi uthumela isithombe sakho, uthumele namagama wakho, ngoba ngiyabe ngifuna ukulalela ukubana idlozi lakho lona lifunani ngemva kokubana ngikwenzele leyo nto. Nalo ithemba abantu bayangizwisisa. Ikhona i-money casting, inkanyiso eka-2.5, ibe khona i-money casting yenkanyiso eka-4,500. Engikucelayo abantu bakithi yokubana masenza umsebenzi
sizwisisane, sibekezelelane ngoba baningi abantu engibasizayo. Uyafaka inkanyiso yakho, uthole ukuthi ukhona umuntu obe phambi kwakho engifanele ngimenzele ngiqede bese ngibuya kuwe futhi ngikwenzele. Ngiyindoda engaziphakamisi mina, bantu bakithi, inyanga ezehlisayo. Umuntu onama-fits, ningilalele kahle, ngokwesintu sethu umuntu onesithuthwane, umuntu onomkhuhlane wokuwa, kodwa ngesintu kuye kuthiwa lowo mkhuhlane awukhulunywa. Manje masingabeka sithi ukhona umkhuhlane ongakhulunywayo oyelashwa ungazange ukhiphe kwayona mbadalo, abanye abantu abasoze bazwisise. Kodwa-ke ngithanda ukuthi ngibeke lana abantu bangizwisise kuleyo daba. Ngiyabonga kubo bonke abantu abaphilayo konke amagumbi amane omhlaba, ngilithanda lonke. Ngithi philani niphephe lapho lihamba khona, imisebenzi yenu ikhuphuke ngaso sonke isikhathi, kungabi khona imimoya emibi engenelelayo. Likhona igobongo lokukhuphula isithunywa. Igobongo lokukhuphula isithunywa, mina elami igobongo liphehlelwa ebhakethini. Angiyazi mina umuthi ophehlelwa phakathi kwebhakethi. Mina ngazi umuthi uphehlelwa okhambeni lesintu olubunjwe ngomdaka, olubunjwe ngebumba lesintu elibunjwe ngomdaka lalolongwa. Kulapho kuphehlelwa khona igobongo. Lo babamkhulu nogogo nelokukhuphula isithunywa. Ngisithi philani konke amagumbi amane omhlaba. Nawe wena owazalwa wembethe, ithuba lakho likhona. Ngiyakwazi ukubana ngikwenzele izinto zokubana ziqondise umsamo wakho, ngokubana kungenzeka wazalwa wembethe kodwa ungakwazi ukuthi wazalwa wembethe, ingubo yakho yashontshwa esibhedlela noma yantshontshwa ngumuntu wayekubelethisa ekhaya, ngoba bakhona ababelethisayo uthola ukuthi bayathatha bethi bayolahla, kanti bathethe ingubo yakho bahamba bayoyisebenza, bayibhicunga ngendlela engayisiyo. Xhumana nami le namba 083 2066 954. Umuntu ungifonela kanye, umuntu ungi-WhatsAppa kanye, umuntu ungi-WhatsAppa from 9 a.m. to 8 p.m. ntambama. Noma ungangibona before 9 a.m. ngi-online, nami nginomndeni. Noma ungangibona after 8 p.m. nami nginomndeni. Ungayishiya i-WhatsApp yakho kodwa before 9, kodwa ukwazi ukubana izophendulwa ngemva kuka-9, maze kuchawe u-9. Ma ungabe ufake after 8 p.m. izophendulwa kusasa ngo-9 a.m. kuyaze kuyechaya u-8 p.m. ntambama. Philani konke amagumbi amane omhlaba, bantu bakithi, ngiyanithanda lonke. NguDlozikhulu okhulumayo, 083 2066 954. Inamba yami le iyatholakala ku-WhatsApp, iyatholakala nakuma-calls. Iyo inamba ongangithinta ngayo mangabe ufuna usizo. U-Magic Wallet ukhona nawo, sesihambile sawulungisa bese singasenawo kwalesi sikhathi. Mangabe ufuna ukuboleka iloni futhi sesihambile sayilungisa. Mangabe uboleka iloni ungayitholi, siyakuyenzela umuthi, uhambe uyogeza, uhambe uyothola iloni, ukwazi futhi ukubana ukwazi ukukhava izinto zakho ungabe ufuna ukuzilungisa. Ususiyabuya kithi-ke futhi sixoxe mangabe usuyitholile iloni. Okunye angeke sikukhulume lana ezinkundleni zokuxhumana ngoba baningi osomathuba abathatha izimfihlo zabanye abantu bazisebenzise ungathi bona izinto bayazazi. Kanti-ke siphiwe izikhwama ngokungafani. Mangabe unomuntu wakho onezifayifa, izithuthwane, ama-fits, umlethe simelaphe, asimbadalisi.
nalezi zinto ezisuka zidingeka futhi. Uma ngabe kube khona into ekumele azithenge, uyazithengela kwayena ngale mali yakhe, futhi siyabe singafuni kwamali. Uzothi uma sephile sezobuya ezobonga, asimtshaji futhi, uyabuya azibongele ngokubana ngokwesintu uma ngabe siye samtshaja umuntu onama-fits, kufana nokuthi asimelaphanga, azobuya abuye futhi lama-fits. Uthole ukuthi umuntu wakho siyakuwa, susithi abelapha benzanga lutho. Ungamhambisi umuntu wakho uphethwe yizithuthwane, umkhuhlane wokuwa emuntwini omuze ukuthi ufune imali engaka, ngoba vele kuyabe kufana ukuthi ushaye inja wafihla umphini, noma uthele idada emhlane ngamanzi ucabanga ukuthi lizoba manzi. Ngiyanithanda nonke, uDlozi Khulu okhulumayo, 083 2066 954. Umelaphi ongakhethi bala lamuntu, ongumuntu ohlonipha abantu bonke ngaso sonke isikhathi. Philani konke amagumbi amane omhlaba.